snimiti nevezano. Ne znam, znači, Lefizuru. Na početak imamo tu gore ovo, imamo ovo. Šta? Imamo, ne znam, još ovo. Dobro, imamo to. Imamo teme. Imamo glazbu. Čekajte. Šamarlo. Ovdje ima imaš 36 sama. Pa evo imamo ovo sve. Ja sve ovo. Vidite ovo, znate neku pjesmu to više. Ih ima baš puno. Idemo sad van. Gdje smo se... video zapiši. 0. Ne znam kako. Što bi se reklo, samo nebo znam. Sad. Ovdje imamo Google, Gmail, karte, disk, play glazba, play filmovi, duo, fotografije, dokumenti, YouTube, tablice, prezentacije. Ugraj prezentacije, wow! Da. Trgovina, play, postavke, galerija, telefon, nećemo ići tamo. Poruke, Google, kamere. Sad sam malo. Vraćajte me sad ovdje da ja vidim gore, jel? Imamo podrška, Apple nešto, nepotrebne aplikacije. Kao i vidite. Sad. Alarma. Kalendar, e-pošta, bilješke, savjeti, alati, ko to još koristi. Mi sad, da. Sad ćemo je super cool vidjeti. Booking.com, Amazon Shop, ne znam od imamo od igrica Brawl Stars, Critical Strike, Johnny Trigger i Traffic Racer i TikTok. Ljudi, ja znate da se TikTok gasi, najvjerojatnije. Zašto? Zato što previše skuplja informacija po nama. Da. Imamo Mobizen, imamo InShot, imamo Whatsapp, imamo Viber, imamo Shazama. Pa i to je bilo to. Da, ovdje ništa. Pa da, ništa, možemo imati to ovdje. Da. Sada možda ne vidite. Prostite. Da, ne znam šta da vam još drugo pokažem, osim... Eto, to je bilo to. Od ovih... Da. Ne možemo reći da još šta je podrška. Preporučujem, nećemo. Pa inače, moja marka je mobitela Huawei 6S. Možemo otići ovdje pa da vam nešto pokažem. Gdje mi je sad to ovdje? Bla bla bla, evo ga. Znači imam 32 GB, to je ko naš laptop. Ja sam iskoristio samo 11 GB. 11 kroz 32. Dobro je, ali bi mogao još... još manje stvari. Evo fotografija, nemam album, nemam. Tako da prazno mi je do vrha. Možemo otići na YouTube. Sad ćemo pogledati. Evo, ovo je moj kanal, da.
Jupi, ima još tu 2-3 videa. Mene ne pokazuje, ne znam zašto. I da, ljudi, došli smo na 20 pretplatnika. Napokon. I ljudi, zašto ovaj zadnji video ima 20 sati jedan pregled, a prvi video ima 47 pregleda, ljudi? Zašto vi me ne gledate ako se ne subscribe-ate? Ako me gledaš, jak se ne subaš. Ako me gledaš, jak se ne subaš. Nemoj me gledat. Ili se subaj, ili me ne gledaj. Prije 20 sati 1 pregled. Prije 2 dana 7 pregleda. Prije 3 dana 10 pregleda. Prije 4 dana 24 pregleda, ok. 4 dana 20 pregleda. 4 dana 24 pregleda, ljudi. Šta se događa? Ništa, neće se iznervirat. Oprostite. Ovo je YouTube kanal. Molim vas, svi se subajte, šta je ovo? Bla 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 bla. Evo, možete vidjeti tekst. Pretplate. Znači, ovo ništa ne gledam, to mi samo izbacujem, gledam sam sebe, hvala. Rafka mora, koliko njih dugo nisam čuo. Da. I ljudi, ako vam se ovaj video svidio, ostavite like, share, subscribe, još ovakvih videa. I onda ćemo snimat i slike, zašto ja sam ovaj mobitel kupio prije mjesec, dva i manje. Da, ljudi, odeo sam bicikl na popravak, očekujte videe sa novim biciklom. I da, to je bilo to. Poz.